Mi ovdje smo dobro utvrdili granice Rusije, iscrtali mape. Ima još tu neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, ali zna se vola svaka čestica. Možda ljudi ne čitaju knjige, ali su zemljišne knjige glavni hit. I stalno se ljudi krve za teritoriju i ta teritorija se brani. I mi stvarno što se toga tiče, te geografije, geopolitički, odlično znamo gdje smo, gdje stojimo, šta predstavljamo, šta branimo, koju civilizaciju, koju kulturu. Jesmo u centru, ili smo na periferiji, u centru je kvadrat, skuplji, naravno. Mi što se prostora tiče, mi smo to pravo savladali, od toga smo napravili jednu veliku nauku. Ali ne znamo kad smo. Neki su još uvijek u Bosanskom kraljevstvu, za vrijeme Tvrtka žive. U srednjem vijeku je. Neki su u osmanskom periodu, neki su u austrougarskom periodu, neki su još u partizanima, neki su u četnicima, ustašama u Drugom svjetskom ratu. Još uvijek se oni vijaju po šumama i gorama. Za njih još uvijek rat nije završen, ni jedan, ni drugi, ni prvi, ni ovaj iz 90-ih. Svako živi u nekom svom vremenu, izabrao je neki svoj zlatni period, ali malo ko je sad, danas, u 21. vijeku, 2026. Evo sad je 2026. Malo ko konta o čemu se zapravo radi. Malo ko konta te investitore, te korporacije, gdje to vodi. Taj neoliberalni, taj neokolonijalni odnos, tu ekstrakciju, tu eksploataciju, to uzimanje prirodnih resursa, to malo ko to konta. Znači, znamo gdje smo, ali ne znamo kad smo.